Mynta kasngi kano di madan hak sendailat. Kiba klempat yo iaka certificate of vendor. Kila leit sya office yang ke Shillong Municipal Board banwar jingtip ba balik klempat yo hadu mynta. Nongdie madan kila ong ba kila dep ban apply kumba labatha naktai ke office. Handai ke kerteng jongki ke klemi hadu kine singi. Habar kila keren ke office kila ong ba kilsap penmi handai hadu mynta kimpat penmi ya ke kerteng ke jongki. Habar keren higlat thai kubor kila ong ba kinyayap mynta katayo balada kim yo mynta katayo hakne katayo banwan kim banse banli turbiang cha ke office jong ke municipal board. हम लोग यहाँ पर पुलिस बाज़ार में 30-35 साल से हम लोग दुकान लगाते हैं और इतना बुद्धि हो गया है, कोई भी देखने वाला नहीं है। और अभी मोडा में भी हम लोग को कुछ जगह नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। 3 महीने से हम लोगों का घर का किराया हो गया है, दूध का बैलेंस हो गया है और उसके बाद में वहाँ पे हम गिर भी गए, चोट भी लगी। तो अभी हम लोग इतना, मेरा बेटा भी वहीं पर गुजर गया, हस्बैंड भी गुजर हो गया। हम अभी इतना बड़ी आदमी पुलिस बाज़ार में सबसे पुराना हम है, 35 सिनेमा हो गया है। हम फुटपाथ में दुकान लगा ngadu bumyo subi tingi jenjat oh ladangi persang hanu sunang suti amam la imbe hantu jaka babu jusom tingin nang su balik sunu ngalak hat Bire, kita nak tu apa? madan keserbir ada betar wana Yo ada entap. kidan ki bakang Henriti beli kami kalau hakalis kalau mi dah mentapan nimyo kikang yang lagi don ki bakang direct yang tadi di objek baik tinggi kerpat aino la de bnai tinggi hamdan si hab syong aju ajak kalau jong hamadan hendrei nilai ingin bam na kai Ihap pendap ya kayeng kasem kikun kikti ke bay school. Jeng dan kambarok mau buat ngalai ba im ba belak thai. Su im betang na itu hi. Ladang im yo nang tu nilai ceki.